Kondakin World Cup again ka ila lyrics of nedule Argentina ti color kila. Nita nga ya tek kaloy bang makingai kolo tulay muli to Argentina ti jersey color mapang sama. Cita na hiya so ngai sa hiya ay di mo zong hiya. Tuni 4 July Kovil Pumpia ti nga zong siêu chiang thế khám chỉ tâm pi na tunni ahia khát na anh hết khám mà mấy cái chi minister bằng làm ca toal hung toan chỉ thế bằng toal USN 1770 something kuma independence anh nga new bằng ahia toal ilang ato ti aware mama do to Taylor Swift pasal na ini ti bela aja pun pai mo tata to ni nagi so ka itu gen itu so kita ka jadi nga twilight activities like airplane ti group tungton verin le twilight ti holim na kipata verin kana za khazela bundang sa twilight ti hajo Hapanzo, kitutuazo, akal suani dan teo ketin, kipawai kesaan, uji lain, aktif tak ketil katelo guncang kisuan lana, tapi kanaya, tunizam kisuan lana siate katisima, nervous sima, inale, kisembang pa kesian muang koma, kisakon na, anane, kahimanin, tamang muang komai. Twilight ti la gen kiat kahing som di ahi tugen tu di kahi heu tu numan chingan di la ki paden hi kisa kol na kane kachidi nga puchin lum simma topic ding hi na pin ka boy pia kathe pai sia khatwe ka kisil line hi kakingai twa sil community kakingai twa zela khatwe me bang chu kisil na hun ko kya dinga bange ki motivate ka dun sim ngai ka ta thala khat bin ka sang de sela kisil ne meng din lai sim dit je ba ma dun sim ma kisil da cha mang hil chi da de le in ko ka kisil ni hi ki ngai to mi hing khat hi na tu din mu na twilight ka hi na twilight ga swang fruitful youth ka hi de o chi ngai to na ka le ya ko chin kan sima ingom ko bu chithe pa Jesus Christ gen te na parable na gen ko angma chin Bible kasima hele Matthew chapter 30 na kamua ko pen hi gen ding ka hin kisa to nin hi ko pen gen ding hin kisa ka hi chi ka hin gen ding ming te hi pasyain ata hindi gina tapa Jesus Christ tunin ahing hondama tua tan chin hoi za zuya hinpia hin khwatan mai lowa midang ti hin khwatan pha impact nei di ga swang ding ai hin dei lai ni ga swang zo ti lo ga swang kwa lai ki di o chi ikingai to poimo ka sa hi in khwa tampia le ga swang lo in khwa izat bun hi atamma ma ding in ta vai ka sa sia in to mi topic sana hi dunia ki kum di ka chia he to le kum da zo in pe pi twilight sama Bible sim swa zo yo mo le loman pia ding si te hi tu kum zo ni pe pi kin ka thaya ning kumin ka tang zo sia Old Testament jong sim swa zo lo ka hiya enale tu tu ngini ha pa kin kana panga twilight la I ka po theyong sun zo mahimai do ka chia ha pa kin kana panga osan gol so na to Matthew chapter 19 tan cover ta ka hiya Old Testament akipana to ko July for ta hiya puntam pyong na la ya New Testament chu Old Testament sana komzo hi na ka complete jong ka dinta
ตัวงาตัวลายน้ำโบค่ายมเลยกันกิปาปิยาโบค่ายยมเลยฮีไบเบิลสิมสวายิงอาฮีปันลาเป็นสิมทุปีเลสิมปอยมัวฮีจีฮีก็เห็นเกียนสาวสนสนไว้โอเลยไบเบิลจางอ่ะอีกดิงอ่ะ Matthew chapter 13นะอีกดิงอ่ะso version ว่า TV screen อ่ะกังเกล้าอยากตัวไบเบิลเป็นฮีกี่ปานามาเลยกี่เล็กชัดปีมาขัดฮีเล็กที่ตัว pastor house เรียนที่สมเล็กว่า King James version นั้น translate ฮีตัวนายอารีสุมาว่าคู่หันพัฒนาอันเปียวหันพัฒนาตรงต้นที่บุ๊กเขียนคัดไป revise ที่ proofreading ที่นั่นก็เขาก็จะที่กี่ฟังโบราณก็กาเวลุบามาก็จะให้ตัวนี้ส่วน text ที่งานสั่งไปและ screen ส่วนที่กับสิ่งเอาไปที่ที่การเขียนส่วนนะที่อีไลชันตัวเย็นจะดีว่ามาท้ายผมส่งในถุงจางส่งจางขนาดที่ปนัดจางวัดตั้งวันอีสังตัวดีว่าจางส่งในยาดที่ปัตตาส่งในเลตุมาอีโซดีว่าอะไรน้องส่งในไบเบิลเอ็นินนั่นสิ่งที่ว่าเกี่ยวกับอากิงินกันสิ่งกระดิ่งมาท้ายผมส่งในถุงจางกัดคุ้มหนีเงินเยซูอินักที่ปัตโอดว่ากุจีดุยปีเจ้าจางอัตวาคุ้มินอัตุงะอากุงะมีปีเนมปีตะอาหิงที่โคมว่ากุจีอามาวังสุงะอโลดาอัตวาคุ้มินมีปีโซเชียคูดุยปีเจ้าจางอาทิมุฮีคุ้มินอามานักกุงะเกณฑ์เทียทุยทูเนมปีอเกนาไงโวยบูชิเทปาคูบูชิเทดีนินวานาคุมินอาเทลัยอาเคนลัมเกียเกียวาเตียนหินตุมเบตาวาคุมินอาเคนสว่างสิเลล่าเกียเลียเลอาซาโลเซียอาหิงโปไปสวายคุมินนิสาอาหิงสวาโตอาอินไฮไวโอมัวซุงอันนี้โลเซียอาวุปาไมฮีคุมินักเห็นโลลิงเนลาเกียโคจินโลลิงเนคูอาหินปุสางาตัวเตอดีมังตาฮีอามาโบอดังเตเลหอยลาเกียวาคุจินเลสกัดบังินอาเคนเลสมบังินอาเคนเลสมตุมบังินอาหิงกาตาวฮีคอยส่งจานดิ้งบิลเนยจัตตาเฮเจียมังปานทุลายสังตัวซิมตันเชนวัดดิ้งวันโจสาลีเจียเฮอันนั้นที่อุมุเลนเด็กทุนนักเฮงดิ้งกับยาวเลยกับเบลมังปากับพัศยันตัวนี้นักทุลายสังตัวตุ้งโตนะนักตั้งทุพานักตันชินนักเย็นที่นักทุกาสว่างอภัยมุดันเตที่คุมดิ้งกังสาลานังกังเจลวานังโคเทลาหิงเทลดิ้งกังทูวะเฮผู้เจ้ามังปากินกิตุเลจัตยาดิ้งจัตุตยาดิ้งเทเสียมวยอเฮียกังปาวะกังปิวะกากสองกิตินาดิ้งนังเองตมีทูเตหิงเกนเขียนหิงกอลโซลินเจียนังมาคุระกิเทียมไซน์Kamang pau utapa Jesus Christ ni kain tu ahe oleh lasan tu le parable of Jesus Christ aman ke na tu apya ahi le Matthew bungsom le tum inge ahi le parable gya nuwa tunia i focus jing ahi le bu chite pa to kisaya Jesus Christ parable gen tiena anapya thu pian he dunya ki kundi hiwa he parable ku til khat ithei siam theisa til tan chin pansana
ithei siam lo te hil chet na chia hi thilkat ithei siam sa pe ko tua pe ki pan sanin ithei siam lo thil pe gen chet na dinga ki jang ko parable om chia ahia igen ta mathai bungsom na thum sunga hi parable gyat bangoma dunia khat focus again din hi ahile purpose of the parable of the sower bujite pa Jesus Christ bangdinga gen ti na thua gen ya purpose ko bangai ya chile number 1 to understand the truth about Christ and examine whether we have receptive hearts. 18 pasiam lalgam thu izab elohi lu ilung tamut apomthe hpen ethiat nati tole apoi moda thuta the apoi moda pen gen khan nati ngahi tami parable Jesus Christ in zanga hi chi changkhat akipara changthumta tana nu ahe. Number 2, the purpose of the parable of this sower is to reveal that those who receive the truth act upon it and then will be given more. Pasyan thuta lalgam thu samte asang ngai lowa tua dungzuya dam tana hutia asangte pasyan thunei te pen pasyan thuma thuta a biabe la ti ahidan te thei chan thei chet sa sim poimo hi ma tami parable hi license to wa he. Number 3, to warn that those who reject the truth would lose even what they possess. Hutia pasyan lalgam thu ngai sa lo te ku anei su thu te na sa thuta te la sa di ahidan thu ko warning kaya na dinga tami parable hi gente na thui gena no ma he alas na painting ahe to emphasize the importance of responding to the truth chia hia to sia he dunia tam tem kum di yu he ai le imi la siang ko thu yet wa hi le isim beng wa hi le elements tum thil poi mu ma thum mu the no ma to te ko number 1 seeds buji number 2 buji the pa number 3 aleitan ai dunia leitan ke focus di hina la ya the soil represent the condition of human hearts mi hing tang ngai twa na mi hing tang in pasyan tu asan da he received that pen he aleitan to ti ka om ahi dunia imu the kyau khat ahi le mi hing ta there are different types of hearts here. Number 1 here, verse 3b to verse 4. Lungtang khau, lungtang ta kimwa here. Number 2, the shallow hearts. Lungtang dai too low. Number 3, the crowded hearts. The crowded hearts chichana hi lowling ne to buji akipara hing pokya sin hai chi pe atuk mangdan again na ya chang sakya inwa to le last most importantly the fruitful hearts kaswa lungtang chia he tunin buji the pa ke na tu hi acha bible kang sim pe na imutawa ayil che na hi verse 18 19 na hi the hearts lungtang ta pe to kisai nu ahe khum ni ngel jesu in akipa apod dewa buji in duipi pyauza na atwa khumina bunga mipi ne pita aing komwa puchin ama kwangsunga aloda atota khumin mi bi josya duipi pyauza na atimuhi khumin ama na bunga gente thui thutam pia kena ngarun bujite papu bujite ding na kwana kumin athelai akhen lamgi atua vatin ahim kombi tawa to jain bujite pa gente na thuku
ngayun achia ahil che na chui chin apia hi le ngam thu to ko Jesus Christ hotam na thu Jesus Christ tan chin pa Jesus Christ lalgam ama ko vela an pia ki pada ko vela alalgam tung pe to kisai ahotam na thu le ai na thu pe ni mi tam pi te azawa hina le to azami tam pi te ku lampi buji ko lampi atu ma bang lung tang ta mi te la atua to lung tang ta mi te la atu jai ni po the lo zum ha the lo ni va te ane ai dunia yin ko wa ngai to wa hi le ging tu ki chia to ai tam pi te pasal thu za ki chia gai kai kai phana la pol sa sa ken khat te ilung tang ta ko gai ta te o chi ngai to na ahing tiang ahi bang tin ilung tang lampi ta ko nga ta sa ta te o chi ngai to ahi le number 1 kilet sa na bang number 2 ki dei ko na bol the ki sa na mi te tu ma tung tuan ki sa na te bang to te ku mi hing lung tang su ta the ti a hi a lampi pe mi te atot tot chianga ata bo banga hi e ke jong hi kilet sa na lung sim te ilung tang ta sa bo tai to pasyan thu iza pe din ilung tang zum ha the lo khan the lo hi thei a hi dunia hi buji ken khat te lam ta tu bang tami ho dam na thu le Jesus Christ la gam thu pe mi ken khat dung tang ta atuka a hina le achia again dung tang ta na tun te sia ki ga swang te sia ahin pawa gospel the kingdom of God the kingdom of heaven the impact ni lo ga swang lo ahi abana ending number 2 the sallow hearts swang sileya tu buji ken khat yet veng wa hi le swang sileya hi bangachia chi le buji swang sileya athe te hu athuza ki pa ta pom zuai bangahi ahin amma zun anesia amma ko tumno ka sun be omuhi kisoina ahe ahi mom chiangi kinle buangi apua zuai ta hi achia swang si bola apu chitu buji athe pat athe lai kenka lamge atwa azun hasiwa vasatin atomo to vasapo setan ge na ahia to ma pangin kenka te hi swang si bola tu wahi to swang si bola tu 6 buji te ahile tomno kap kipata in ahim powa enale zum thu ta kai lo ang vuai zero hi bang jai chi le zum thu ta kai lo chang hi ni sa in sa a ni sa asal chang avwaya akhang sia hi puchi apwa zero hi ai le mi hing te hin kwa inge chiang in hi le pasal tu le la iza a ken kapten ti pa ta isawa ahin pasal tu isan dan pe lu hi pasal tu sang dan ta anei khalo zela to om dan ko bangaya chi le emotionally affect ai le emotionally touch vela i hom changwa hi pasal tu pe di anaki sa khaze la athu gil ta ta Jesus Christ tan chile hodam thu ta ta pe anathei changlo ki khaze hi mai thi ahi dunia hi swang si bua tu pe ku tambang to ti ka ahia pasya thuing amau asa pe hi apom na pe hi out of emotions no ai lo le pasya thu ge na om cha ma hi alom teun kisong hodam ta ke hi chi again cha ma hi alom te la wa hodam no to om kha di asau ja wa hi hodam da anaki limbo khao
hinale ahin khota tawa a reality ang face chama hi so na bang soina bang hasak na bang ang to chama hi wa se se to so na chipo ni sa to te ka ngom kya hi pangsia po sia we chi le amao i zoom kai hi man to zoom kai na dingwa hi atu namun alung tang pedi lei hoi khalo swang si bola ahi khazia ahi tunin jong ate to bang yom kamai te khat te music tom ging nai sia to game to siam sa ko mo sia le worship praise and worship no kha sa khazia valim kha in lung siman azowa kha la athuta ta ki bulpu khalo kha toila yom kamai te ahi to bang yom khau le so idai si kiwa so na le ki ma yin ko ang tu chani zum ka lo hi man athuta ki bulpu khalo hi man ki pwa se khatim ahi abana ending lo ling ne a tu buji achia buji te athe pa athia tuin athum na mun tum poimo ma again ku lo ling ne la hin gen kya to lo ling ne a ku buji atu ti ahin po nge ya hinale lo ling ne ke pe ko abu chi pe sang ahin khang ha cho ama pe ku ahin de ma ku chi akang ding bang akang te sia lo ling ne ke ni akwayo apwa sa ku chin ka swa lo po ma hi tunin atheism pasian thuta za ta yom la khadre ve tun hi ki bol thata ichiwa tuni ka hat di ichiwa hinang le life yin kwa wa hi lo ling ne tam pi face how ai ai le la chen tu wa ke to lo ling ne te ku bang ai chi le khovel no sa na te bang lal na te bang hausat na te bang apel pen hi na te bang ahi dunia pasang tu tak kibul pu tuai lai hi kicil lai ni sumle pai de te ta na tia ipua khau ai de o tuai sumle pai de ta na pen pu lo ling ne ba ai de him kwai tu ai kha de o chi iki ngai to poi mo di ai to le min than pu da ai lo le ino pha ke lam lo da pasian adai si yo hilong dia yo chi de ngai to lo wa ai ma ki to sang na ding cho wa hin khwa sa ni yo le to sio de ko lo ling ne bang hi man a hin kai nyam di ma khang the lo a hin koi di ma ga swang lo a hin koi di ai to se wo nau te itu na ilung tang in pasian tu asan dan pe na bang chi sa nge cha te ni ai te pe lei gentia umna huimuna tukha hai chi thia umla hai chi anado pasian tu za yum lai wa pasian tu ina dong lai wa e huimuna swang si bola ummo ai lo le lo ling ne la ummo ai lo le lam gi ya ba omi kha hi kha wai chi di dunia ki ngai to poimo ai le allah ta pe na to ko dunia space ut mama ahia to ko banga hia chi lei huya tu bu chi achia he to lei huya tu bu chi te hu lei huya tu kha bu chi ko athe tu athe ya to lei huya ahin tu chani to bu chi ko ahin ka to bu chi ahin ka ma lei huya hi mani zuma ka ya ku chin khang hoi khang pa nang ka ma to tham loi ga ahin swa aga pe ko khep tampi ahin ga swa ahin tunin atheism hi lehoi hi ti ho pe ni poimo ka sa hi asia pe buji the tun buji athe bang atheism hi pasyang dal gam thu pastor ti evangelist ti ai lo imu le pa kuma ki pat ama ba in zo hi izata ahin nang to pasyang dal gam thu pe but lehoi hoita anadong ba la dong tuni a ki phamo ahi to ba ma lehoi adong buji ku pasyam thua hinge kya cha ni to 80 izada sa ngai to a
pasal thuma masud uji ahi hin pi dinga panlate hin khuwa ahi tuni nang la sang to thuna za pasal la gam thuna za lai athua na meditate ai nangai tuai lai sang to sim na hunin unna sange ai lo thum na hunin unna sange ai lo le ina yunza teu gen ta lo ya ina pasal thungai dinga pe la pasal thu ki gen pe dinga ai lo le phone na boy ai lo le next a dinga boy ki ko top cha ngai bol di pe na boy a om kha yi wai ji ki ngai to boy ka sa hi tu ni le ho ya tu bu ji ke pe ai kha ga aswa hi tu ni to bu ji ko pasal thu le la a hi ya pasal la ka thu hi nang pe le ho yi di ni ka hin dei sa pasal tu ai di ni zo a hin dei hi le ho yi wa tua cha athu isu tek tek wa athu sim na di uni pia wa thum na di uni ne wa ucha pasya tu connection hoi tai ne wa pasya tu le la ikibul puwa khang pha khan hoya ai khan wa ucha ka tam pi te swang dinga panila pe ni tu ni tu pi sa a he tua ding ni han ko wa he guji to kisai le pasya tu ta to kisai hi kidong nei azalo yom no chi ingwa hina le tunia abu chi tu na nang pe swang si le nahi kamai the lam kia le ta nahi kamai the ya ahi lo le khovel no sana tien akwai un gi ya khan the lo lo ne la om le nahi kamai the tunin Jesus Christ tami tu again line hi Israel tiang zuda tiang Jesus Christ anol kinwa enale Jesus Christ tuam tami tu open ta again chang ni meeting tinga kitai dile kining ching dinga again ahi tuni tami tu pen ko e a ding zo kining chinga tami tu pen di e a dinga again ahi to je e je pen le hoi hi som vai huchin ka swa hi som vai chi hi ki han tho wa hi ga swa to la hi na ding le ga swa mi kha hi na ding in pasian thule la ki bol poin ama ding kun pe tha vai chi hi ikien sa ko son a hi to le to bu chi pasian thu pe nang le hoya a hin tu chang ni nang pen hagau ga khalam ga the fruit of spirit nahin kwa ahin gilang tinga to te ku bang dang hiloi nang ma mi nahin mu chang kit na amudingwa lem na amudingwa nun nem na amudingwa Jesus Christ adinga puan hoi na ti amudingwa tampi hagau ga nu wa hi sim cheng siding to ba mi te nahin kwa et changwa it na gaswa lemna gaso nipa toilai hidini dunia molta ikukup na truth peno pasiani tancharo ding ingwa zo sa achia he pangpan atui gen ding ingwa zo sa hen den e nakiumun le kentum na ke ngi dinga pachi dunia sharing zo di he tabiau le tabelo mangpa ne bina tangin natuta ending na nang salaya na panpina ka ingedo nangin na insala kote lehoi hidinga kihan thona ucha no lehoi ka hithi na diwa na thu ka sa dewa meditate sima ucha lumlut sema namma nangma thu nohodam na thu te le dalam thu te ka sa chawa to lumluta nai tuan te peding a ki han thon na teu mo ta hinale nangman ingwal zo sa te siam ding nangin ko te hima point na pan na kain thu ma he ko cha ma ko ta ken khan thu teu tum to na ha gaw nam ga te ka hin ni wa mi te ka hin kwa mo chang wa ha gaw ga te amu wa in na te amu wa lem na te amu wa ko cha thil tam pi hagau ka na pya kya ti amu thi na dingun dunia tu sa teu nangina tha than thingwa zo